tumble warm or tumble warm gonna na. So Tayanchi. Yeah, but so vanilla did the intention radio was so tiff Catholic linking. Yeah, na some cannon shadow tumble it and going down with say. Reverend Father Samuel Magashi. As a cannon to our Ungwa Anna. So no cheer. Angbane ambadon mushmaken Yesu Kristu nyaka ladi u kena yanga nieni umembe uma to wasi Yesu Kristu nyomicha ma ken aduane sembaere nyongu I tombulutian u Yesu Maria ma Yosef ken tine I adua uniane eklesia otiano katliko ngwanse kwa sha kwa u tombo ma ika se ken tine adua iniane tombo u lu tombo tiayo ka tombo u ima u shadoshima mamkane mangwa maondo ken kwa orunu hihi ken ramabra uhihi u Samuel tioki hihi viu shakundu tanzan kundu karwa amem shiamo viu shakundu ka nyin tanzan kundu ka nyenila ika se ba maremba Samuel ye ondo tese vedoshima gadia ve za anyom ma ondo tondo zomune una nave one ma ondo nave one Samuel yo vekba vit e tiende zwa shau hidene one the now ken tempe ondo ma shau ae ondo tom sha yanga umanachi ken kwa orun wasu sho hwakba ika se sha washika uhihi u Gigi John ika se ondo do shuma wetesese umache agandave ma ken do shuma o onda tesese ne aka se woni sese najiji ken ti wana Yesu Kristu ma sese do ayurase ma katindi wese ba yesese kura shayanga uma wasichi atindi mom shi atindi gane umbatindi ngunga tindi u nanjiji ken ti wana Yesu Kristu mashi eren mashi don ayurase katindi wa humbu hama tindi shintane chiyo ken vyange yesekba si shaweku Gigi Luka si zaheme nenge do shuma u yange luhuna to u Maria ma Yosef ma vizahemen u keren wanve tene zende u ayangata tumu vizaken tempe shauda na ma vemo hiden ma Yesu hide ave imangu gayo lushachu do shuma u luhuneto u Yosef ma Maria la vihingiru zende ayangata ma hiden kenjume ngiam so me masepine smase sekase chumbu ime silwe do shuma hana tawase sisiton shi sho ngwa shi orun kane ma oduma hene kwa shame ka kwa oluvana zayo hana tawase jira alu embawalu kwa tumbu heta wasunya shin tumbu shekbetayo tumbu kadoshima shachu kaondu je hi luna doshima ma hatese doshima ma nese chumbu ba sizaheme utese doshima ne hena tawase ken ivyangene alu esinenge yo nia heta wasu higen wanka no la kwaya ba male vetave ubengo ubetelo ba wanka na fakwayo hama o male yakana kpera e wara mana abena ba alu esinenge shakwa utombu tia tembleyo doshima yalu hena to Maria ma Yosef ka doshima u ondo popo anese kia shao chu sese to sese ka kwa hen chombo yase hen talu hige ma chata chawon we chebeta Maria ma Yosef venege wanve Yesu ga vi de zende uwa yangata viyem ke Jerusalem uda kele wanve Yesu kapo kirikiga talu hige na ha wana hungu kijume ba mara yem ke hema alu vi hide
zende shevi zende wa yanga tavi hide viyemu da keren wayo unenge nomu na tuwa kwasi juu alonjaye kwasi tomatuen ma wana ha unenge alwe kai bio inomia kwasi pa una deno una memga alwe yosu ha ba Maria ma Yosef behide vi veke wa ve Yesu ve da song ken tempe ma venenge na pa ma e ba da song ken tempe la venenge Yesu kuma tema hana to u batesen malu pine ve mampi malu na kya sha to ka poso pa ma e ba ve kumba batesen ma bagane ve ba ve kumba ve ngwa un la chiyo ni ve yo shambia kwa fa ma kya shi Yesu aka orna Yesu ono hene tovela kunka kyabite sem kane maondo kauma shim kane maondo malukbenega shanyu pokara ha ta Yesu hitom u pasen kane maondo mambavelu ngwala chikba biliveyo bagene mbavelu ken tempemba hipe yan Yesu tumala velu vesene na yem zende ba yange Yesu lum kane maondo yo na yo birive yo shivelu zuana kwa fa ma najijime o monje kwa shashie u Yesu la na luembia kwa fa shachu mkane u pasen mkane maondo Yesu tuma hena tove malo pasen hanga na doze kochi o fanse alwe chombo yesengie doshima shi chombo yesengie kwa fan u ungwan kane maondo shi hene sham kane maondo time sham kane maondo makurana tindi nayo ta wasa wedo shachu chombo yeseka chombo ikai vese mahingiru da lu ken agbala aka gene ken ta wase na doze kochi o fanse and we gbese and we tesise doshima maso woni se zaheme ken doshima na un tesise kana ha ma anese tindi u ken kwa onu anese tindi ken kwa onu sho hwala aka vesu ken washika u hihi u ojiji John aka vesu woni sese najiji ken ti Yesu ma sese do ayurase sese do ayurase kaken do shumote sina ayurase ma jiju na kenti Yesu ne pa chombu yase yetoma yekpe yoye yang se ngwa ayo banja ki yangi to Yesu inyorana ken Jerusalem la idangu hide ya ilu hide ve banja ki gene na ha ilu zohon yuen tsun ika nyenye uka he ma ukare he yolu han akodu bagelu han agba vile diare chambo vovo unka unyo ken Jerusalem ma nyangu hide o monje pa kochu hana kondushi kene kondushi ba ule momo une dia shama une kaga na banja kiu banja kinane iloro ikwana ne gumase kaune webi mejakine ka Yesu nyenu tola yombavlo ha na kondo kwa gba bile nyen shu to Yesu akaune unto Yesu ka wete Yesu ya yomba mashimavlo ha na gba bile shimavlo ha na kondo shachu wondi ashamuka na uto Yesu gongu kwaga na banja kine gumakaone kuya Yesu no masasha gyundona achu unpa imbechibi nyewu ya ukare nyolonke Yerusalem ne Yesu mahunguga maunto Yesu shayanga umanachi kwaneka kwa wa hena towese so mache se chombu ishata alwe banjaki yitomo Yesu manahunguga malu shagyundu ya se ba do shayanga umausichi ase tom se Yesu manatemto ken chombu yase ma Yesu manatemto ken samase Yesu manayeto ken chombu yase ka Yesu nuna sese kum hingulungwa kane maondo shachu uyo na kam kane maondo shachu ivyange ojiji John ikaves shayi jela imolalu ma imolalu ondo ma imolalu veondo na alwe Yesu nguhina towese ya semba choka igene shi makogenu welenga sa ungwan mkane maondo manene ungwa imoyondo maelensha atindina yana atindina
una nasela na se sona ondo kene duonyane anasha yesekba shin chumbu isha tachi ye hingru lohon yeso va yato hena tove ma do shimakba una lohna to chombone alwese na hayo ta wose wedo ichombo yasi edo yete makbe yo ma baza yomba veva he chombo yasi chikba se fatyo humba baza yomba taha shi humba baza yomba age e tombulu tianu yesu maria ma yosepa vekba baza yo yavelu hi sheshelo o chomba ka maria luhu zanza hi banyo han maluto wasi yesu kristo alwesi nengeyo yangelu ko kirikika baza yo hi ema yesu na hakba to heridel kere gbena na wo shachu unavango ikano kitoro gayo na sekba yangi hingilu yevisa yesu yeme ke gibiti na ha sekba dos kochu fanse alwe yesu guto hena to chombo yasia ma nyityo kwa yime shi o meve mi hena to sejekba ya fatyo humbansega na kene duo nyane angbane amba domo shimaken kristo se sona hondo anase yuai kavin se mape momo use zanguga sa se hide he yesu ma se loho yesu humbanchi dia shishinu silumbu silumbe manane avat yato hena to chombo yase shai chombo yase yetu ma akweyo ma unava bem unava dosh ma shai chombo yase iya humba ome taha ma chombo yase yetu ma akwe iyo ma ta wasakba watu ma akwe uyo ya te unalumoyo anasha mkane ma yato kenasimase ma kurase shayanga umase chi anasha yesu kwa onatomato kenasimase ma se hinguwere shashimana vo ma se lwe doshima enatawa sekpayo te unalumoyo kosumkane ma kenasimase amen. Alo hodi do nyanje sangu hazanya osifa da samwane nasi nogo ne semba chombo yesi do ga sananga nenu solo shailu wanu tsumbulu unazareti ha so meche Maria Joseph ye uzangele yengeyo hilo kebetre Maria mawajoda ojamu e ondo pese jeza pase bakura ile kwaelo yembe engalo betre ni ya e Maria mawajoda oyima aliwe oyima
si oyima aliwe oyima nyobe ayaya o sekenenebe mebe wasika okashima sekile semachi sesu watolobe seta oyo ava sana wakonda waero yembe ngalo betre ni yaya emali ama wakonda gaba igewa setire igewa yorukele kumeku wadoyo ishima egele nemo uwezi oye